umlomo ongananazi lo mfo wangema phansi emandeni uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe emhlabeni akahlali ngempela kunini abantu babengihlupha bethi bafuna uyidwaba ngoba into emangisuke ngikhuluma ngangisuke ngifuna niyazi ngicela njengamanje wonke umuntu ono TikTok awusesha lapha ecena afika athi Mabela Mthembu bese ngena kwi-account yakhe afika abhekisa i-video esanda kuyipost ayikhuluma ngedwaba ayivezayo futhi ayidayisayo bese nginitshela ukuthi wonke umuntu oseganile ononkosikazi osegane ononkosikazi ongasifaka isidwaba akafaka i-order kuMabela Mthembu a-order isidwaba ngoba umuntu ayifuneke yazi umakoti wakhe uhamba nqunu emzini kabayisemkhulu ngoba lento ethi befaka amapitikoti akulisona isidwaba engangikhuluma ngaso sesivelile kuMabela ngenhlahla hambani ke bafethu niyofaka ama-order naba sebezogana sebelungise sebelobole baqede bahambisa izibizo yonke into abalungisela ukugana abazi ukuthi noMabela Mthembu osedayisa idwaba and ngithandile ngoba uyiveza ezincane ngake idwaba lezi impela ezayigqokwa ogogo bethu ngoba mhla umuntu edlule emhlabeni inkosikazi wakho njengoba kuwumanje engasifaka isidwaba akawungene emndenini okuyila wena okuyini komkhulu bakho uyothi mesifika lapha emiso ufika uyintombi lapha nabamazi so bafethu izulu asimeni siqole ngqo lokho angikweni ngoba kuMabela Mthembu akangithumile akazi ngijabuliswa ukuthi ngibone into engangihleze ngikhuluma ngayo futhi noba ngangisho ukuthi uma ngabe kukhona okhona like akasho ngizofika ngibakhombisa abantu ukuthi idwaba yini nanoma kuthiwa yini isithi umuntu asuke efuna mhlawumbe ukuthi ukhona like ngimvula izandla so ngisuke ngenza abantu bayibone into beyazi so ngisho kuyena ngoba hayi ngoba ukuthi ngisebenzisa ngoba kuyena wonke umuntu kube kuthiwa mhlawumbe bengibaza abanye hambani niyofuna ukuthi uMabela Mthembu nibheke idwaba ezengisho bese nithola imbuzo kuyoxolisa emsamo nishweleze nifaka amakhosikazi idwaba ngoba ahamba buze egcekeni okwesibili umakoti uma ngabe lapha ekhaya lakhe elaywa kuye kushiwo kuthiwa umkhonyane ekushaya indoda ikushaya ngisho ngaphuma ubhinqa ithawulo kodwa uma uphethe isidwaba wahlwitha wabaleka naso ethongeni awukho unqunu ukuphatha isidwaba so ngalenkathi bukhulu ubungozi obenziwa umakoti oburongo ukuthi ahambe egcekeni isidwaba engasigqokile naye mhla uphela wakhe futhi uyobuya ngesikhulu isivini nathi angele mndeni ngicela isidwaba sekumele kwenziwe imbuzo eziningi lapho sekumele kube nembuzo kumfaka isidwaba kufike kube nembuzo kumshelezela kuphinde kube nembuzo kumfaka isidwaba kuphinde kube nembuzo ukuthi manje siyamkhumula ngoba usenzela umcimbi wakhe wesidwaba akekho umuntu wesilisa wenzela isihlanga owesifazane wenzela isidwaba umeganile amakhosikazi ningakhumula idwaba ningawavumeli ngoba lapho nibulala imizo babamkhulu benu uMabela Mthembu akangithumile nakubani ngakwenza lokho hambani niyobheka lapha Mabela Mthembu ningakhohlwa okwesibili ke noma okwesithathu noma okwesine angisiyena umthandazo ngiluleka ngokwesintu futhi nginemgomo ngiqala ngo8 ekseni ukufonelwa kuvalwe ngo8 ebusuku asinayi instruction esizoyithatha ngeyomuntu asinawo umbono womuntu esizowuthatha kweyethu aphulo kwethu esikuchazayo okwesibili okwesithathu noma okwesine kwesihlanu bade ngisho abantu abangasi bafuna ukufoyelwa efonini ngoba sometimes siyesikhale ngokuthi engathi inyanga idlala ngabantu akuzona inyanga idlala ngabantu abantu bavele befone ngiseGoli ngiseMpumalanga ngiseCape Town ngicela ungihlolela mkhulu efonini cha ukwazi kanjani ukuhlola umuntu ungamboni manje ithi 1000 njengamanje ukuhlolela bangana labantu abazoqoleka ngidlale ngabantu so bafowethu asingabuye sidlale ngenyanga abantu abamazi uma behluphekile bebe kanje mina ngiseKZN ngokuzinza ngiyabonga into enzo Mabela Mthembu hambani nobuka idwaba lapha kwi video yakhe akangithumile ngiyabonga ngethuba